دنیاہس یہ حق دن اس نا اہل بیتن تمن میول نس اہل بیت اطہارن میول نس حقیقی حق یس تمن دن اوس دنیاہن نیو تھپ تمن حق بلکہ مسلمانوں نیو حق تھپ تمن سہ حق یس اصلی حق اہل بیت اوس سہ آو تمن دن کی مگر اخ وقت آس دنیا وات بے واپس توتئی دپ نا یہ حق اصلی اہل بیتن ہند اوس سہ کرو تمن واپس حوالہ مولا فرماوان لتعتفن الدنیا بعد شماسها دنیا سے تغیانہ گژھِ نا دنیا سے شماس گو تغیانی یل دنیا تغیانی یہ لتعتفن الدنیا بعد شماسها پت گژھِ دنیا اس پہ مہربان دنیا پھیر اس کن بی یعنی یس حق دنیاہن اہل بیتن نش نیو نا دنیا گژھِ مجبور سہ حق بے واپس دن خاطر امیر المومنین فرماوان